engko arep ketemu bapake. Nggih. Ayo lenggere. Sinten? San gawe papat. Iya, cocok. Nganggone gending apa? Blendrong gulun. Wis mau maning? Nun, Maning? mau kan jaipongan. Oh iya, siki Banyumasan. Oh ya wis, renggong lor. Ya. Ya pada baik. Yun Jas. Semangat Renggong lor ning lenggeran kayak Siap. ngapa jan-jan. Anjas Pak seneng banget kanggo. Anjas Jejeran ya. weru tebok. Cair. Pokoknya seneng kabeh piyayi kene nggih. Penayagane bujang-bujang. Ya rosa-rosa man. Sindene perawan-perawan. Nggih. Jajal ibingane kayak ngapa? Hop, lenggere karo ibing. Nyetrum set. Megot Banyumasan. Megot Selin Rosana. Ya kalau mik.
Punten balengge rampun sami lenggah gri niki enten awala budene Mbak Ajeng katanya mau bergoyang. Lagune jaran goyang. Minta lagu. Oh minta lagu. Request. Kelingan, Mbok. Kelingan. Jajal. Jaran goyang. Jaran goyang. Iya jaran goyang. Kudu jaran goyang. Jaran goyang, Mbok. Nggih. Lagu mbiyen Allah kepenak banget, buket banget. Iya. Siki di hotel maning apa sih main jajal. Ese. Ngo bar kiye ana neng Eka ya rawuh. Nggih. Ana Teteh Wiwin ya rawuh. Wih, teteh. Aa Lison ya rawuh. Ih. Lison. Teteh Deska ya rawuh. Tetena degrut. Teteh. Iya. Iya. Yang ora teh ngomong aja gue ngomong ngerembek aja kaya pinter. Eslem. Wis ketemu Wis. jaran goyang jajal. Apa salah dan dosaku sayang, cinta suci ku kau buang-buang. Bila jurus jangan ku berikan, cara goyang, sayang janganlah kau atur serem. Hubungan kita semula adem, tapi sekarang kecut bagaikan asam. Sembara mesem, jurus yang sangat tabu teruji terpercaya tanpa anjuran dokter, tanpa harus muter-muter. Cukup siji solusinya pergi ke mbak dukun saja langsung sambat. Mbak, saya butuh cinta, kalau tidak berhasil pakai jurus yang kedua. Seperti namanya jalan goyang sodok, senrodo dan syarat yang penting dilakoni lah. Emang dicoba mesti aku kasih hati seorang. Dahulu di dalam aku padamu, I love you, I can't stop loving you, oh darling. Jalan goyang menunggu. Apa salah dan dosaku sayang, cinta suci ku kau buang-buang. Bila jurus yang kan ku berikan, jalan goyang, sayang janganlah kau atur serem. Hubungan kita semula adem, tapi sekarang tentu bagaikan asam. Sembara mesem. Please stop the talk, mandek kondisi di sini. Jangan bicara, jangan berisik. Ayo namakan dukun, rasa kakean ngelamun dukun. Ayo dukun. I'm so woles, baby. Rasa no, aku wis lagi beri baby. Rumono, ku alami hal yang sama dengan dirimu. Bentukku mencampakkan diriku, kode berlaku. Kamu di dalam aku padamu, I love you, I can't stop loving you, oh darling. Jalan goyang menunggu. Yo rame temen ya. Teteh Eka mangga panjenengan jumeneng nggih salam-salam kali piyayi mriki. Sepote sabilulungan bukane bonang jajal.
sehat nggih. Alhamdulillah saya kumaha samulihna. Sopi jenengan sing apal teng priyayi mriki sing rawuh sinten mawon Teteh. Tekatawis di panggung mas serap kapayun. Dupi ti palihan kenca abdi aya ti palihan lakbok aa. Nyong ora mudeng. Ngono ngomong sing kaya kuwi sing akeh nyontek ringo kena. Sopi. Ning mawi tadi ditarosin aku bahasa Sunda janten abdi kan tuh neraskeun nganggo bahasa Sunda ngawalerna panginten gitu. Iya nyong bingung dewek ngomong apa. Pun mangga jenengan mawon sing salam-salam kaya niku. Alhamdulillah bejeng wingi Bapak Ibu sadayana daramang. Alhamdulillah nyapa di pasian halodo. Raoseun tempatna tapi teh koresinya Pak. Tuh. Kanggo ka penggemar sadayana wet dikum teh wiji-wiji kumargi seueur pisan alhamdulillah anu dinu poek aya hawartos Pak bilih aya naonnya nu ngalangkung nuju calik Pak bilih lebet kana kantor KUD. Garap tiru alam bae ku angel temen ya tok. Mun ngringokaken mawon kula. Sing intine tetep niki ndongakaken perkara kebaikan nggih. 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 Niki aya niki nembang, Mbak. Napa? Sing model Jawa Baratan. Karembong Kayas. Wilujeng sumping Mas Salim, tukang suling. Sumping berarti apa niku? Selamat datang. Oh, selamat datang. Cara wayang sumping sih nang kuping kene iki. Cara wayang. Lagune Karembong Kayas dari Karembong Kayas dari Abah Darman Mejenang. Abah Darman Majenang. Juga ada salam Tisaha. Mas Birin, Direksi CPSA Aja Laut, usaha bekerja yang bekerja di bidang hasil laut. Salam Anomanobong dan juga Jarum-Jarum, minta doanya rezekinya moga tahun depan bisa nanggap dalang eko. Tepuk tangan. Mudah-mudahannya Bapak sing biasa kalaksananya. Tanggal 11 bulannya Agustus ngesuk nangaring 2022. Mulyasari dalamnya Bapak siapa kamu? Bapak Dawingah sing wis tau nanggap gemien Mbak. Moga-moga ngesuk tahun ngarep ketemu maning ya Teh Ekang. Amin, amin di parian panjang yuswa sing sarehat sadayana. Ih, mangga. Karembong Kayas Jawa Baratan. Bila ada pada ngiring gaul, mangga Bapak Ibu di keluarga, Bapak Ibu hajat semuanya diantos. Boleh jang wengi ngomong sadaya. Mangga Pak Darman. La 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 la. Jadi saksina aduh Karembong Kayas di sawah mantap gagas.
jarum iramane niki mawon. Mbok lamun nganggo repot kasih jarum di gerak Sunda. Pak Rebo ya Pak Rebo, diaturkan Pak Rebo. Pak Pentil, Mama Parti yang punya lakbox semuanya monggo. Mana? jarum wong manis sembarang jarum wong manis sembarang jarum tapi jarum wong manis selendang sutra senyum bukan wong manis sembarang senyum bukan wong manis sembarang senyum tapi senyum wong manis mengandung cinta. Irang-irang Hatur nuhun. wong manis anak keloto Mangdarma. Irang-irang Mangdarma anak keloto kapal Darman anam lindone Jangan nulis wong manis di atas kaca. di atas kaca. Jangan nulis wong manis di atas kaca. Tapi nulis wong manis di atas meja. Sakit putus nanyanggakeun. Hatur nuhun bapaknya, moga kagem Matur nuhun. ngalaguti lagu. Hatur nuhun. Kadarma siji maning sing urung nembang Wiwin lagune sing mandan mengetan Win langgam jaipong sing kepenak lara buyung calungan mesti kepenak Win men pada keyung-yun karo kabudayan. Laraneng tanggung tak tang. Oh, Soibul Hajat nanti minta rendah kempling. Oh boleh siki bae. Oh, sekarang. Oke. Karo disepoti laraneng loro. Mangga Soibul Hajat minggah panggung.
Lajeng dalu Bapak Hajat. Mungkin lagunya mau dinyanyiin sendiri. Nggih, kula jeng nyanyi nggih lagu Rondo Kempling. Rondo Kempling. Kali ibunen apa kali sinden? Kali Sama sinden sinden saja mawon. ya Pak. Kebetulan sinden saya yang mau duet ini juga Randa loh Pak. Berarti mandan pas Priwe Kang Togok? Hun, Kepriwe? kebetulan sindene sing duet ke Randa. Endi sih? Ya mbu lah sing Randa sapa? Daripada bunyi Pak kok. Jane anu Randa apa perawan wi? Mas Isan nggih niku kanca sekolah. Mas Niku Lison. nggih. Mas Rizon, oh oke. Kayak kanca sekolah biyen umuran. Nggih. Bangga digarap Jaipong Randa Kempling. Yuk Mas Anjas. Nggih sik. Dak pundi cahayu pada tindak pundi kadingaren tindak wae orang lupa kata kasih dewean opo ora wedi tinggal nganggur kula purun ngancani. Rawan rondo anggonku rapati penting. Semarang Mas, kok kelang napa anti nganti Joso Malang, yo beneran dadi jamin goyang ibu.
badhe pindah. Ampun jelom mas sampeyan ampun kucing kula ronda anyaran ditinggal lunga. Awan-awan lunga blanja ning pasar Pai. Rawang rondo anggonku rapati penting. Ning Semarang mas tuku kelang napa anti-anti jaso mangan nyopin rondo dijamin. Luar biasa. Wah, sawerane